donc nukuvuga ngo bano bantu bo mukagara bafite uruwa kwa mahoro yoboneka atabaciyemo cyangwa adaciye muri shebuja ahubwo akaboneka aciye muri negociation twebwe ico duharanira twebwe narakubwiye ko turaharanira kubaho umunsi umunyamurenga azobona amahoro twebwe dukeneye ngo gicike mu ngo twebwe dukeneye ko amahoro atsinda umunyamurenga akongera korora akongera n'amahoro igihugu nikicikamo tukabona amahoro Imana ishimwe igihugu nikidacikamo nanone umunyamurenga akabona amahoro Imana ishimwe hapfe gutsinda amahoro abi wacu babeho bahumeke borore baragire twongere tubeho nkuko twabayeho ico twanze gusa kitazoba tituzova muri Kongo ntawuzodukura hizina kuri iriya regime y'u Burundi yo kubambaye haga yateye ku itariki 7 hakirwa hakora drone 12 wa munsi kugira ngo byibura wa munsi wa CCLF utangire w'itariki 8 bamaze gufata minembwe bikabananira ntibishoboka ko twebwe izina ry'ubukongomani rizoshira ahubwo warenze kudutera ni wisoni zizokura narakubwiye ubushize ngo isoni bashize zo kuzamuka kurenga iwacu bagiye kutumara izizo bakora bagaruka kuri ya misozi nizo zizobanisha gusumba izo babuze mbere yo kuzamuka kudutera. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment abadukurikira kuri Ruhanama TV 1 mwese reka tubaha ikaze muri iki kiganiro tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye udukurikiye reka kandi tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe ndetse na utarayikora tugusaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubane nawe reka mbiyegereze rero mwese ndetse kandi hamwe nuwo turi kumwe nyine n'ubundi nk'ibisanzwe ni Ruhanama nawe mwiyegereza hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi kaze wa Ruhanama. Murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Yego namahoro aho mwiriwe twirira nk'uwiteka namwe uvuze neza mwiriranwe uwiteka nukuri uretse akagara nyine kataza kirirwa kure y'uwiteka n'abandi bose nyine bakwiye kwirirwa n'uwiteka turabasuhuje akagara bakwiye kwirirwa n'uwiteka by'ukuri nuko rero reka nongere nsabe abantu baje bose bo kuri Joshua Entertainment banyarukire kuri Ruhanama TV 1 bakore subscribe turayibasabye rwose cyane rwose na comment turabisabye kuko bitwungura imitekerereze yego nuko rero reka twijire mu kiganiro cyacu kubw'impamvu z'umwanya tutari butinde cyane ariko nanone message iri butambuke kandi namwe tubasaba ibitekerezo byanyaho muri commentaire yego evangeliste ejo hiriwe inkuru icicikana ati Apotre Isidore Mbayahaga yitavye Uwiteka inkuru iracicikana mu kanya gatoya basore bakagara cyangwa se abanyakagara bashize hanze ifoto bari mu nama nawe ndetse hari n'aka video kavugaga ati aracariho nguyu rero uzi Mbayahaga uzi n'abanyakagara iyo ubonye rero bari kumwe no mu gihe iyo nkuru yari iri kuvugwa wabyakiriye gute cyangwa se wabisanisha nyine gute n'ubundi ko bose bahuje umugambo reka mbaza akantu kamwe abanyakagara bari kumwe na Mbayahaga cyo nabonye ni ifoto sinabonye aka video nibo bavuze ko Apotre Isidore Mbayahaga ahari ndetse bavuga itariki nyine z'umunsi bari usa no bamubikiyeho. Imana ishimwe yuko Apotre ariho ahumeka Mbayahaga kuko jewe nkaruhanama ndi umukristo ariko Isidore si umukristo nta jambo ryumva mu kanwa rinezezwa no gupfa kundi muntu nta nirizomva mu kanwa mu gihe aruhije benshi kaba uwo tuzohurira ku rugamba akandasa cyangwa nje nkamurasa uwazoba ruzoba rurupfu rwo mu ntambara ari ku rugamba nawe kuko impfa ari guteza ni nyinshi nuko rero jewe si nta amina nta haleluya ngo Mbayahaga yapfuye yumva mu kanwa ahubwo nje nezezwa yuko undi muntu wese ariho mwisi
hari urw'Imana yamugeneye kandi umunsi warwo nugera azagenda nanje Ruhanama hari urw'Imana yangeneye umunsi wanje nugera azagenda gusa ahubwo ico nibajije abantu bahungu b'abanyamurenge butugara bafite irihe shema mu gupiblia ko Mbayahaga ariho ndetse bagahita biyerekana ko bari mu nama na Mbayahaga ni timu nini y'aba diaspora seke nabonye ifoto nababonye abenshi ndanabazi hari nabo twabanye mu Burundi hari abo twasenganye hari abo twagendanye bari muri yo nama yo kumaraho abiwabo bazaca umugani ngo usenyurwe ngo atizwa umuhoro nta buryo Mbayahaga tobafasha mekanizme zose zishoboka zo gushaka gukora ico bagendereye gukora kuko ico bakora bafitemo shares bose ari Mbayahaga ari regime iri ku butegetsi muri kiriya gihugu cabo kandi gitangaje bari abagabo mbere hose nta bushuti bagiranaga na guverinoma y'u Burundi ariko kuvitsindiye isoko yo kumara abanyamurenge nabo bakaba bafite iyo mitekerereze isuko nguko isa barijibanye ibisa birasabirana nta kindi kinini mfite cyo kubavugaho nkeretse gutekereza yuko babaye abagabo bagomeye ubwoko ariko iyo umuntu wese anezezwa n'isoni ziwabo uzitegure iziwe zizoza ziremereye gusumba izabo ubwoko bwe bwakozwe naso ubushize nabonye umuntu umwe ngira ngo niba atari Kongoro sinzo nabonye happy Biblia avuga ngo abantu baba bapfi wacu ngo bicwa bazira uko basa ni Kongoro ni Kongoro umuntu wese unezezwa cyangwa udefanda ko iwacu badapfa ba mama baraciriwe amabere ku musozi ugasanga aho amabere y'umumama w'umunyamurenge yanitse mu gasozi ugasanga aho mama w'umunyamurenge yambuye ubusa aryamye ku musozi atagira umwambaro wamara ukavuga ngo iwanyu ntibicwa bazira uko basa ico kintu ukakidefanda ukanezezwa n'urukoza soni ry'ibere ry'umumama w'umunyamurenge ryakonkeje ukanezezwa ko rikebwa n'umunyamoko cyangwa n'umurundi uturutse mu gihugu cy'iwabo akareke barikirirwa ryanitse mu gasoza aho ryaciriwe warangiza kubera umushahara uhembwa ukavuga ngo abiwanyu ntibashira ngo ntibicwa bazira uko basa uyu muntu wese anezezwa n'isoni zabiwe mu bundi buryo zibarize igihe zizazunga zizamugeraho zikubye inshuro zitanu kuzo twebwe uziko twebwe kubera isoni n'agahinda kabacu bashira n'abatemarugurwa mu gasozi umuntu asigaye agira n'isoni zo kubwira undi muntu ngo na runaka yapfuye suko gupfa bitabaho ariko kubera agahinda n'isoni z'abacu batumva bino bintu usigaye ugira n'isoni zo kubwira uwo muvukana ngo na runaka yapfuye kuko uramubwira uzi ko we muvukana iwe yumubere umunezero nabonye umuntu umwe ku rubuga rwa famiye imwe ndavuga bamukuyeho ku rubuga bozabitubwira mu kanya rwa famiye yabo ngo asigaye afata n'amafoto nguko umuvuga ngo runaka yarangije mugiye gusoza ikiriyo agafata ya foto y'uwo mwapfushije akayitanga ku mbuga z'abazarendo uwo muhungu ngo ari hano Gidurayi agafata amafoto y'abacu bapfuye ku rugamba akayafata akayatanga ku mbuga z'abazarendo za mayimayi ngo dore ngo bazosoza ikiriyo kuwa kabiri bazosoza ikiriyo kuwa gatatu agatanga ayo mafoto ku mbuga z'abazarendo urwo rwego rero rw'abanyamurenge tufite banezezwa no gushira ku iwabo barimwo bano bagabo bose butugara nk'aba ngaba baba badefanda ari bamwe noza mbona bavuga kuri uyu mukobwa jewe sinza mvuga kuri bene ibi ngibi ayahe bano banezezwa n'isoni ziwacu bano banezezwa nuko iwacu hashira bano banezezwa no gupfa ku iwacu hari uwigaze kumbwira wa munsi fande makanika apfa ngo se sobuja yapfuye ndamutegera ariko numva icavuze Imana izomubabarire cyane isoni zanje niz'abanyamurenge muri rusange isoni z'abanyamurenge nizanje umuntu wese unezezwa nuko iwacu haba isoni kuri we zizomukora zikubse kandi igihe kiraje kirasohoye aho ibo abantu bose batumva ubwoko bwacu mbikubwiye twicaye hano mbirahiye mu kuri kw'abagabo kurumva
igihe cy'isoni kigeze ku muryango ku batumva ubwoko bwacu, kiri ku muryango ko kirakomanga ku bantu batumva ubwoko bw'abanyamurenge. Igihe cy'isoni ko kirakomanga, naho ko ndavuga ku bwoko bw'abanyamurenge batumva ubwoko bwacu. Naho ku bindi bihugu igihe ubu ngubu burije nibitegure none n'amatara agiye kugenda, bagiye kwinjira mu gihe cy'umwijima. Ukiri aho ngaho rero muri izo nkuru n'ubundi zambayahaga ku rupfu rwiwe, cyangwa se hatangazwa ubwo havugwaga iby'urupfu rwiwe, muri bamwe bashirwaga nyine mu majwi harimo CNDD-FDD cyangwa se abadede, ikaribo bamwirengeje kandi aribo bamukoreshaga, ukabihuza nuko ari umututsi n'ubundi uri kugambanira abatutsi bene wabo. Ukibaza rero ko ukabihuza kandi n'aba bene wacu n'ubundi bakongoboka iyo ngiyo mu bihugu by'abazungu aje kugambanira ubwoko hano, umusare ko ntibakigera no mu miryango yabo. Ni ukuvuga ngo ni kwambaye ahaga nyine barayivuye. Rero kumva yuko icyo shaka umpuriza ni iryo yicwa ryaba gukoresha bakuziza n'ubundi icyo bari uwo bari kugutumaho. 2015 uwitwa Domitira Kiramfu ni WRPA yari umujournaliste mu Burundi mwiza cyane wahunze ubunyine subuga yotuye ngira no mu Birigi. Yavuze ibya Kiribaundesi intambara y'u Burundi biriya bitangiye kuba birenza aho ngaho, haba ico bita ama manifestation yarari mu Burundi, abantu bari muri opposition. Habaye ama manifestation hangazwa abatutsi mu Burundi, barahunga, bamwe baja mu nkambi mu Rwanda ahitwa za Mahama, niyo bari, abandi baje ahandi kuko hariho droit d'asile, umuntu ahungira mu gihugu yumva ashobora kubonamo ubuhungiro kuko amategeko abiteganya. Noneho kubera yuko Mbayahaga ari umugabo w'umututsi w'umurundi ukorana na regime iyobowe na nyakubahwa Perezida Ndayishimiye, ariko ari umuhutu ngakuriya uzubona bano banyarwanda baba hanze b'abahutu bazavuga ngo u Rwanda ngo ruyobowe ngo n'abatutsi, nico kimwe n'Uburundi buyobowe n'abahutu. Kuyoborwa n'umuhutu si icaha, kuyoborwa n'umututsi si icaha, ahubwo icaha ni ciyo ngoma ikora mu gihe c'ubuyobozi bwayo. Jewe niko mbyumva kuri kuyobora uri umuhutu si icaha, no kuyobora uri umututsi si icaha, ahubwo icaha ni ciyo ngoma ikora mu gihe ifite ubuyobozi. Ico nshaka kuvuga kuri ico kintu Mbayahaga narabivuze n'ubushize ngira ngo ni wowe twarimo tuganira hano, kandi Mbayahaga ni umututsi urimo wirengera. Ayandi wanumvise ari kwigura. Mbayahaga arimo arigura, arimo arakorera mu bangaje bene wabo, babakura mu gihugu cabo, babangaje babamenesheje kuva muri ziriya za manifestation zabaye hariya. Bene wabo bamare kugenda, Mbayahaga arareba aravuga ngo umuti ni umwe, nuko nirengera, kuko ubuhunzi nibwo bunduhije gusumba kwirengera. Atekereza asanga muri we afite ubwenge bushobora gukora ico bita ama mechanisme y'inzira zibo zo kwirengera. Arirengera, noneho agira Imana. Ejo bundi Imana yambaye ahagaze asenga, turaterwa abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo, sinzi kwa numvishe ubwo bibaye Imana amayitaji yiwa barasubijwe, ababonye sije yo kwirengera. Mu baduteye ni ya regime akorera, mu batsindiye isoko yo kudutera ni ya regime akorera, kandi ayikorera ari umututsi mwene wacu, ni umututsi, ni umurundi juste, ntabwo ari umunyamurenge, ariko kandi ni umututsi. None habaye na porte parole aho, nico gituma wumvise nugarura hariya mu ibyo umuntu yavuze, iyo umuntu abisubiyemo ntakosa ririmo. Ndaje mbikwereke wenda hano cyangwa ejo zobikwereke mu kiganiro cy'ubutaha, aho yavuze ngo umusirikare nantuze yarabivuze, uriya mukuru w'ingabo z'u Burundi Baratuza Evariste, baravuze ngo uyoboye nantuze yaravuze nduze uyu nyine
Mbayahaga aravuga ngo ese ni gute uyoboye ingabo z'u Burundi ziri mu Minembwe kandi mbere boza kanonti ziri mu Minembwe ariko uziyoboye uri mu Minembwe n'umututsi nta buryo uwo mututsi ashobora kwica bande bene wabo urantegera barangize nibwo bwake wa munsi yabivuze barwana mu Rwisankuku abarundi barwana n'abanyamurenge none haza kuboneka n'ikimenyetso ikizibiti mugano w'abaswahili hafatwa umugore w'umurundi kazi w'umusirikare wari utwite abyarira mu Minembwe twa tuvugana kuri social media barebe inkimwe amayima estanyaze bakamira uwo mwana n'umwana wavukiye imuhira bamukamire kuko twebwe ntitugira umutima w'ubutindi bamukamira uwo mwana wavukiye hariya nibamara kumukamira bamushakire n'itike pamwohereza tahe aje mu gihugu cy'u Burundi uwo mwana yoherejwe ku ntambara atazi intambara yoherejwemo yisanga iwe yagiye guhiga Reditabara asanga yagiye guhigana n'abanyamurenge asanga yagiye kurwanya baheze isezerano biramuremerera agira amahirwe asanga yarwaniye mu kirere gihumanutse n'amakomponente yagirisha mutwara arabyara abanyamurenge bamufasha gukikira umwana rero ico ushatse kuvuga nike nta buryo Mbayahaga avuga ngo abarundi baje kurasa abanyamurenge dufite bariya twafashe bari ruguru b'abarundi dufite uriya mugore wabyariye iwacu umusirikare w'u Burundi ukubwira bata yarimo akakubwira nimero matricule ziwe zo mu gisirikare akakubwira batari yanabamo akakubwira kompanyi akakubwira komanda batayo wiwe urumva no kuvuga pour le moment Mbayahaga ari mu mukino wo kwirengera none hagira amahirwe ntiyaba wenyine nk'umugabo w'iki w'umurundi uri muvugira hariya agira Imana afatikanya n'abanyamurenge bitandukanyije n'ubwoko bwacu bari mu ibaba rya Gisegeti barimwo bakongoro wabohesheje abana ejo bundi akaza bifotoreza uruhande rwabo ngo yabafunguje kandi n'ubundi ari wababohesha akabajana ikinshasa agira Imana afatikanya n'abanga baba diaspora bavuye hanze kuri none iyi groupe nabonye bicaranye ngo baje kuganira nawe donc nukuvuga ngo bano bantu bamukagara bafite uruwa kwa mahoro yoboneka atabaciyemo cyangwa adaciye muri shebuja ahubwo akaboneka aciye muri negotiation twebwe ico duharanira twebwe narakubwiye ko turaharanira kubaho umunsi umunyamurenge azobona amahoro twebwe dukeneye ngo gicike mu ngo twebwe dukeneye ko amahoro atsinda umunyamurenge akongera korora akongera n'amahoro igihugu nikicikamo tukabona amahoro Imana ishimwe igihugu nikidacikamo nanone umunyamurenge akabona amahoro Imana ishimwe hapfe gutsinda amahoro abi wacu babeho bahumeke borore baragire twongere tubeho nkuko twabayeho ico twanze gusa kitazoba tituzova muri Kongo nta uzodukuraho izina kuri iriya regime y'u Burundi yo kubambaye yateye ku itariki 7 hakirirwa hakora drone 12 wa munsi kugira ngo byibura wa munsi wa CCLF utangire w'itariki 8 bamaze gufata Minembwe bikabananira ntibishoboka ko twebwe izina ry'ubukongomani rizoshira ahubwo warenze kudutera ni wisoni zizokora narakubwiye ubushize ngo isoni bashize zo kuzamuka kurenga iwacu bagiye kutumara izizo bakora bagaruka kuri ya misozi nizo zizobanisha gusumba izo babuze mbere yo kuzamuka kudutera urakoze cyane waruvuze nyine ko Mbayahaga we ari kwigura yego abanyamurenge se bo bene wacu bo barajwe ishinga nyine nuko umunyamurenge yakomeza kwicwa ndetse no kwigizwayo no kwirukanwa yego ibo baba bari guharanira iki bano bene wacu ntaco bari guharanira hari igihe witurira mu ruzi ukagira ngo ni ruto ruramuvogera ujabuke wagera imbere ugasanga ni mwibenga ni mu muvumba ukabura inzira yo gusubira inyuma ukabura n'imbaraga zo kujabuka bene wacu bishoye mu kintu bazi yuko kwegamira leta buri gihe ari ugutsinda bibagirwa yuko ukuri ariko kuza gutsinda hatazatsinda leta ukuri kuza gutinda ariko kubera imbaraga zako kugatsinda kandi ukuri ndi kuza kwipiburiya ndetse kurangiza ikinyoma kuza kirangiza nk'iki kurusha imbaraga ariko kuba kuryamiye amajanja n'imbaraga nishi kuza kugenda kunyoha ikinyoma kugeza ikinyoma kize gutegishize ikinyoma cha guverinoma ya Kongo nyakuba president Gisegeti yararushe kugeza kuri none Amerika ifite yayisinyiye 99 y'amabuye y'agaciro muri Kongo ko ari ifite iyo soko ariko cela n'empêche que ukuri kuzotsinda tibizobuza ukuri gusinda yego turaremerera turabogamiwe ni igihe cy'umwijima gupfusha mu gitondo na nimugoroba kubera akagambane kandi amabuye y'agaciro akwiye kogeshwa amaraso y'abana b'abanyamurenge ariko hari igihe urwo ruganda ruzohomba rwayo maraso
noneho bikaba ngombwa ko ayo maraso ashobora ayo mabuye y'agaciro ashobora kogeshwa n'amaraso y'abasore bakomoka handi. Ico gihe naco gishobora kuzagera kuko iwacu cahageze singuko kwa Uvira abapfura ndobonye ko batwise Muyomba wa munsi M23 ihagera izina rya Muyomba turaryemera turahoberana turaramukanya biri hafi kuhagaruka ubu ngubu bari hafi bageze ari hafi za Kiriba. Nukuvuga ngo ni dusubira kwinjira Uvira izina rya Muyomba taryo tuzongera kwitaba twaryikuyeho twarizimye ku cyangombwa twararizimije tuzohagera turi abaturanyi babo ariko izina rya banyirarume tutakiribo ijyambere twararyitabye tubone amarizita yacu ariko ubu nyuma tuzohagera tutari banyirarume ahubwo turi abaturanyi. Urakoze cyane reka tugane ku musozo ariko ngahagira ubutumwa utanga ubutumwa bwaba bujanye n'iki kiganiro bwaba bwira ubutumwa bw'abantu bose bazakurikira kino kiganiro ubwo ufite singombwa ngo babe bujanye n'isije n'iki kiganiro twari turi mu minota ndabwira regime y'u Burundi ni mugira isoni kuko ico mwaharaniye muzu kuri kwacu ni mwicare musubire muri iri jambo mugira isoni kuko mwavuze ko mugiye guhiga Red Tabara muri Kongo mutangira guhiga abatutsi bo muri Kongo ntaca twebwe tugira ku Burundi nta deni abanyamurenge bagirira u Burundi. Iyo mpamvu rero ikwiye kubatera kugira isoni kuko amaraso amaze kumeneka abaciye mu ntoki no mu ntwaro z'igihugu canyu ameneka ara y'ubwoko bwacu akwiye kugira iherezo. Umwongereza avuze ngo enough is enough. Ijambo rya kabiri ku bwoko bwacu ndabwira ubwoko bwacu ngo ni bwihangane kuko tumaze gupfusha benshi ariko rero hari igitabo musinganditse ngo ni never give up. Ikisi cyo geco gucika intege kuko amahitamo amwe dufite nayo kwirengera amahitamo ya kabiri yandi dufite nayo kwirema micizere tuzosuccessinga urugamba tuzorutsinda na 6 urugamba tuzogera ku ntsinzi amahoro azotsinda kandi abayatubujije hazotsinda isoni wabo. Murakoze Imana bahumugisha. Murakoze rero nabari badukurikiye reka tugarukire tubamenyeshe gusa ko isoni zizotsindiwa abandi yego